Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Tugenda kutandikira we twakoma. Allah w'ekitiibwa tumwebaza akyawaniridde entunuusi zaffe nga zikuba bulungi. Tumusaba Allah asa okusaasira n'ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Twakoma wano mpozi mu magana bino mbiddemu ate bino biva eno waggulu. Etegedde Allah bwe yagambye nti walaqad jaat rusuluna Ibrahima bilbushra. Etegedde qalu salama qala salam fama labita an jaa biijlin hanid. Twabisomadde ebyo mukyabijjukira ndowooza. Okay, tandikira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها. أجامبيه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. نغمبا. وقال الإنسان ما لها. وقال الإنسان إنسا tuwangaza kuuna okweka nunu musaki na musini noga in so si i naye insanu وقال الإنسان ما لها. yezo nga wati nasoka basomesa ahkamu nun sakina nga bino bija ba confusion kitaba nga tewategera biri ono oli wacyamu tusaba bitegeerera wano. Olina okumanya ddi we bakweka, ddi we bayingiza, ddi we boolesa, ddi we bakyusa, ye bakyusa ki, bakweka ki, boolesa ki. Okitegedde? Ebyo byonna twabisoma mu ahkam nun sakina wa tanwin. Just scroll down ezo video ezaawukana naki neyasana ojja ziraba. Ziri video 31. Agambye وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. Tuskeno nun nitukia ku qaf because qaf inachi skun ino alifu tebagisoma tuka naqtatalu. Oshegedde وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا هَذَا عطاؤنا. Wakategedde barakallahu fikum. Tejeweddeko zibadde challenging naye alhamdulillah fe tetulina kigaana kusaidi yaffe naye kati wamwe ziba challenging just bwanga togoberedde kuva mabega naye twatandika nabo from zero. Balina we batuuse era nakatunda bakasindika kati gwe simanyi kyolindo kasindika. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.